muraho ndabasuhuje kandi mbaha n'ikaze. Aha ngiye kubazanira inzu iri ku muhanda neza mu miturire. Aha ni mu miturire, hakaba hafite icyangombwa cyihariye. Icyo cyangombwa kikaba gifite ubuso 600, ariko hakaba hepfo haraciye umuhanda hagasigara ubuso bugera kuri 400. Ni ahantu heza muri quartier nziza, hegereye ibitaro, ubwo ni centre de santé, hakaba hegereye, mbese ni hafi n'ubuyobozi. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko umuntu hatuye afite umutekano. Ni ahantu hatuje, hameze neza, kandi muri quartier nziza. Ahantu hahagaze miliyoni 9, ariko iri zirimo ibiganiro, ushobora kuza ukaganira tukakwihera y'amazu. Hano rero ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ni kakandi ka Nyagasozi. Ni ahantu heza cyane. Reka mbareke mukurikire aka video. Turi kwerekeza ku muhanda principal, kuko ni muri metero nkeya, kuko uyu muhanda wo hepfo ni wa quartier. Reka dukomezanye tugere ku muhanda principal, muharebe uko hameze. Murakoze.